Жонолоғын тупсарарга туһуламмыт уһук илин тыһынча тергене проект чарчетинен бүлүк орад Октябрьский улустатын элбак квартиралах таас жейлерин ортотугар куранах турбут сирге качыллардаах ого булахакката ыскамайкалардаах сынялаң сире тутулунна. Хүддәк жүй бу газоннах, детский площадкалардах, лабурдонялах жүй батохон ордук, оголы бәтә йөрдә китә бәкер күрдүк. Оны ше бу площадкалар булакка дальше күрдүк хатны ол йөргән онна сквер бар. Олин бу комплексный кин булар общественное пространство. Вот би никебитин бу бүлүк ора калбах анда общественный кин группа надо булга. Оны дальше мен качытын күһүрдән каян албах Жонтон итлахаммыт каннан ады туруктан немет итлахаммыт өшүдаган албах площадка туруктакты демелерден. Олин бу шу ба программа. Онтон өкүндүн эхилегер республикатагы олоктоок бэйэ көгөлээхинин өйүр программанан балтара мөлүөн суммалаак ого булахакката бар болла. Манна биэхэн тыһынчаны олоктоок предприниматель Федор Николаев үбүлээте итиэнне түрдөн тыһынчаны нехилек жоно хомуян кыттыста. Биһиги площадка бутунтан бүлүк оратын урбанита Николаев Федор Николаевич ылан соғуруттан бу тейен агалан турорда ары биле аяныгар бутаран бу кардак кемге тияган ситте диякка. Олоктоок бэйэ көгөлээхинин өйүр программа барын электерге тупсарыныга туһуланан үлелир. Манна дагатын эттекке бу программага бүлүк ората көктөктүк кыттар. Ол курдук бу күннерге бүлүүгө нехиленени кытта сүбе муньяк буоланаста. Били улуғын онна били коратын жағалталара олықтақ бәйі көгіләхінен өйір программа кыттыны ылары корат нәйленетін кытты көрісті. Олықтақтар боларын күрдік көқтақ кыттыны ылылар. Ол күрдік сәтті проекттан онлайн коластағын түмігінен скейт-парк тұтутын, онна били парканы салғы сеттерен күрелән топсарарға анамыд 2 проекті талдылар. Эти күрдік проекта конкурсу астақтарына әйіл үләкі ректареден әріне бітті. Улус кийинин онна нехилектерин топсага көстүүлээх оңорорго былааннаах үлэ сыллата ытыллар. Оғаймах үйөрө көтө мустар. Олоктоохтор чебдик салгыннаах сирдерге олоро түһэн сыннянан ылар сирдере элбээнихэр.